Arngot ki dekat ka sengking atyar Neutrap National Liberation Council HNLC ki badai na Eastern West Khas Hills District kilawan pendam no yaladi hakamat Superintendent of Police ke Eastern West Khas Hills District Mairang haka arpun riu trik jeliu arja arpesan hadin bagi lawan pet napo Bangladesh. Ya kini ki Arngot latip kerteng kum ubak di baris jerwa laipo ar bat uridor lingdo nonglait laipos namerta. Uni uhe pulet uyathu bahaka jinga keren kini ki Arngot ki dekat ke HNLC kila kam bakila syak yalam bakla hawai ubriu ubak kerteng Samuel waklang pak sentiu ban penyasok bat kene kaseng haka baringkat lang kila pet syapok Bangladesh. Layathu ba Samuel udai ubla syak tuet haka bayade bat kesulong sadar police station kabayade bat kajing betai bom IED hapok kajaka yengbas jong kesulong syndicate. USP ulaong ru bagi ni ki Arngot ki samla kila pla bagi danya kajinga day bat ka HNLC bat bala benshet haki ban le eki kam ki bam ya habdur satya kata kentup ke bayade bat ki kam rep kam riang ya ka bagi sngo bakalong ka bajingai nak norim bat kajinga le jong kaseng. La ong ru bagi ni ki ladu jingkermen bat kim sngo hun halor ka kam bala benshet haki la palat kat san banai kenti hapok kajing kmi eki nongalam ba halor ka HNLC. Kumta kini ki Arngot hak arpo trik jeliu arjar arpesan kila raben pet kerat no napo Bangladesh da kajing temu ban wan pai pat syakalenti kebat day hak imlang saklang bat pen pau ya kajing babe ke bajur halur kajing let penesok bat kene kaseng kebala syak hen bean. Uhe pulit ulaong bagi ni ki Arngot la keli jing keli bat ya kajing plajong ki la record bat la pen syong ya ki hak jaka ke bakerpang kat bagi dang pen krek ban le ya kabadan kam barwa.